Molweni. Molo. Right? So right kunjani? Yeah, right now. Ndingayinceda ngantoni? Tata. Suphakama, hlala phansi. Tata, Ndiyathetha nawe. ndinengxaki apha. Yeah. Unoma wangu usandofika kwakho emendlini. Sure. Ufika namhlanje kusasa. Ngayidle ngamama. Ndinayo noma kudala. Dala ndinayo noma kudala ndinayo. Sohlukana wemka wanisho kuba ndihlala endlini ngamama. Noma ungiyafika namhlanje kwakho emendlini. Uyangibulisa ukuthi mandambe endlini. Mandambe endlini. Wakungathanga wena banzawuthi xa ngibuya umkesomkile sokusihlale Yima ke noma ongayimani wakho. Uthi kuba ngubani ozobamba apha phakathi? Yimi tata. Uzobamba ngoba ubhulishwa noma wonke. Uyafika namhlanje. Namhlanje uyafika. Uyabhulisa uma ngiphume endlini kamama nemdala. Ungena laphi? Ngitho kamama wami le. Okay, fine. Nginexesha engakanani ithandana noma wonke? yho minyaka tata Minyaka. Ndimshiyile ndike ndahamba ixesha elide ndimshiya ehlala kokwabo wathi xa ndibuya zabuya sengekho ndiyaphinda ndiyabuyisa hlala kokwabo Hayi but nawe manbhuti ungubani onexabiso? Utabani. Dabani. Ungayenza njani manje into enjalo uthi uligqibele ngaka le ndoda fondini ude waxuba noxuba fondini usahlala still. Kowenu. Hayi fondini akuzimiselanga ntweni mosinawo. Sukhethe tata upolisi. Andikhethi fondini akuzimisela fondini akuzimiselanga ntweni kanti. Sukhethe. Awukwazi and ke ngokumamela fondini uyindoda into yiyo. Yaqona? Uyindoda into oyiyo. Kumele bangoku kule age kuya ngikwazi nangaphi but ke ungaxuba ithethe into ongakhangela impahla. Ngiyedwa pho. Ngihlala nosimo pha. Ngihlala nosimo mntaka sisiwamba. Ngihlala nosimo ngikhathi indlu kamama. Ayikho umuntu wona tata usuke. Unesibindi. Dala. Somisa ngaloo nto bangabana uhlale ugade indlu kamama. Amboshiya osibu pha, chiya osibu pha uphume wena. Tata down. Abantwana bethu bazothi babe nekhaya nini